13 years and growing. Inanda 88.4 FM. Hashtag 2026. Asilungiseni with Queen Rejoice. Kade ngibuka eOranje kunale nkinga ye load shedding ubonile abenzeni bathangile ngibonile bafaka amasola abantu bawukhipha Eskom bona banama and lo gesi wabo esola sebeqala ukuphakela nakwezinye indawo engaphandle kweOranje kodwa sekukhona ufuna ukulivala lela dolophu unomona ngoba nako fanele ngoba manje manje sebeyaphuma kwisystem sebe asanqenge lutho manje sesifuna ukwenzani so ngizama ukusho ukuthi buka amabhodi nathi sinazo indawo zamakhosi ubani wakwathi singayicreate biofuel sineyinkomo yini thina singazenzeli ama community oranya ethu na ufika umlungu la emaphephetsheni kuleminyaka edlule mhlambe about 15-20 years ago ezofundisa angathi ugesi ubungafakwa la komaphephetsheni losi so uloku wakhiwe labantu bekhala omlungayo lihlupha ngogesi nineyinkomo bafika wabakhela ibiofuel wathi abantu abalokhuze ngobulongo kuzokwakha ugesi bathi Eskom ayibona leyo nto wagijima esabafakela ugesi hayi mase bazoba nogesi omahhala lo womqubo wakhe womqubo ithe leyo project ithi yasukuma kwasho ukuthi kushuthi ke sekukhokhiwe kwakhokho lapha nalapho ukuthi no lento ngoba ziningi izinto ezikwazi ukwenza ugesi endaweni ezisemakhaya ziningi izinto emphakathini esiphila kuyona esingakwazi ukuthi siyisebenzise ezukuyithuthukisa nani but lento atishiwa uMyezi keep a nation dancing ubagxisha utshwala ngeke baze bakwazi ukuyicabangela bese yabapromisa wena lokhu babambe ngama promises wena uzoloku uyisaver yabo einkingeni hayi ngoba mase kuza ama elections uzoloku uthembisa hayi sizokwenza ukuthi sihlale silinde leyo nto engabe we have to save ourselves hayi ndaba ukuthi lokhu kulindwa izinto ezizolokhuza esithi zizoqhamwa nabanye abantu ngaphandle kephi why singayilungisa inkinga zethu